Kung no meklan, ngaklan di me, kemana? Nga ipela, kemana tukar koman, benar menjual, kemana? Kemana ni ikhya jemur jeng berkat ha, kemana ya me? Bakata ke, ngas nokia bah, amut banwan, ya tuan me bah, banan ong me, bau elim melek, day ukur ujajongi. Yung kwa baka pateng junu kanduno tengok ngakwa bayami bamansyam si no ya ka Elizabeth banlong katengah jongme shesh me kunolin kan nga tengam sola nget diket kai ne pakren nya kajang sisa me syukan kai ta me kun kape ngas makin kai de na Mawan kerupar dan kecing semeurit me. Me ngam tre, nalo pakadai kau tengah jung kiwe ngan si manga ngam tre me pish me. Snow hala da pila sim yang ka makan long ke tengah jung me. Ada kumta kani ngam tre lero mami kuat sim higin me. Na tengah tre dari lero ngam tre sim hi ya me ngam tre. Amin. Buat ai, buat penyaran juga. Mentang ngalarai balakot cumun pandai pano ina kekiau jongka. Adik, mana tawawan? Pandai bank yang beli. Adik. Medai mana? Ngau ba kodon. Ba kodon? Ale, syam. Elizabeth, kelaju itu, karena yang asam jomin. Jadi wan nangno bat minmut bandai sano. Ngawan kenang sini, dah kemensim kebas nyokia, ban pan nyepi. Ya ke Eli banlong ke tengah jonga ya ke Elizabeth banlong ke tengah jonga nomar ngalale sa ukur jonga syamtre ya ka bacimti lada pak kodoan lada medan kamensim kabasinrang halu kat kani ya kabami melawan ban ya ke Elizabeth nama ngaru katnu kemen sih Elizabeth oi mana padahal kamu ayu ya kan Elizabeth gua dua minta ulawan ban nanga ya pa ya kawan penlong katengah ke Joku nadu minta kasmi kodor Elizabeth ale mana kaki aku kulit mai jonga kan ku pathoong ya kan ada semua tenat sibun ya kajingko mu kajongpa agiti nadu minta kasmi ukodor bagi Elizabeth kinyalong no kaway kamansiam uglay unda karku ya kayeng kabathamay kajongpi baro arwot ya kabakin saya penong ya kayeng kasam kabaksuk kabakaman bat ya kabakin penroy barum babe ha kayeng kasam bat hakarihi paro kaway ublay unda karku ublay nakamta ka pura